Öňde agarşyp. Muna hazır kişinekey bul ança pişelek. Ança pişelek. Muna çok pişip duruyor. Kişine tonkuldap kalat da tırsız döve tonkuldap kalat. Muna üstü jılmakay bolup, muna özü agarış kalat da mı? Bışkanıçı. Özü bildet de bışkanı. Ana kökmek bolup turgan ol pişelek al. 80-nji ýyllardan beri diýkançylyk kılabız şu ýerde. Otsadyr nomur 3 tapata saýyň balynda. Aşamdan beri diýkançylyk kılabız. Ýa-ni artyrdy, arjylar kanday. Jigorege kede darwuza geldi. Aslında darwuza geldi. Bu жерге darwuzun mekeni dese de bu bolat şu Otsadyr darwuza dep ilgeri saýyň balynda öte atı çıkandı da bu Özbekistan'ın bütün şehirlerine geçtiler bu. Otsadyr darwuza. Başından atalarımız egip kelgen, hem biz egip keletabız. Mende şu yaşım 60'ga çykyp kaldı. Uşul jer menen de şu diýkançylyk. Evet, tirikçiligimiz şu jer menen de kıskaç. Anan bizdin bir emejeri Otsadyr kanalından en ahırında bizi çevirdiler sonu. Su azmaz problemi bolat, mындай tartışıp bolat da kişine. Bir yıl jакшы bolsa, bir yıl naçarrak bolup kalat. Bu yıl Kudayga şükür. Su jакшы эле geldi. Su çarbasında işlegenler rahmat şu suunu alıp keletip mына görüp turasыңар. Büt kögörüp turat. Hiç sargaygan yer jok, mına polyada bardygy da kögörüp turat. Bulduga bayağı jer gömüş işlegen bir emesi var, şire düşöt. Şunday oru köp düşöt da. Buga dary sebep turbasaň ölüp kalat da. Darlap turabız. Çalbıraktarını darlabasaň ölüp kalat. Dary sebelet ubagynda qarap turasың da menet uşul. Düzü gele menet. Anan bunday bulup östürüşde özünçe bir çoğun derse bilbeseň öldürüp alasың. Bundaky öz sırlary var. Biliş gerek bu diýkançylyk darwuzyň da özüniň syry var. Uşuntu öyle şu balaçaka bagyp kiretabız. Köyle bede kılıp kaldı. Bede köye gişet. Bede daha jакшы nerse eken. 56 sotuktan hem arjylar kanday. Kede 100 000 bolup kalat, kede 150 000 bolup kalat. Bolboganda 70 000 uşunday. Расходтан сырткары. Ya. Расходтан sırtkary. Hem bayağı köpçülük egin kançalyk elde köp egilip kalsa arzan bolup ketет da anan keyin uşunday da. Былтыркы жылы дарбыз аз болуп калып, жакшы пул болгон былтыр. Elde эле Kudayga şükür düzük эле. Ne kılasın? Bayağı aydaysın, malalайсың, anan keyin teknikaң jok bolsa, birölerge işletesin de, birölerge alıp işletesin. Anan plenka, hazır pat plenka bolup kalganda plenka japtırasın. Anan bayağı mına pıştası dep koyup, аны çabıp turuş gerek, ot bastırбай çabıp turuş gerek, alar adam işletesin. Alarga töleş gerek. Anan kişinekeyinde çıkıp kişine hem çıkıp bir ek jalbırak açkanda ele dary salış gerek. Selitra salış gerek. Jer şarşayt da. Men былтыр jügör ekkem. Biyıl darwuza egip otam. Ana elde ele bilet şerde былтыр. Ana şerde jügör bir yıl jügör eksem, bir yıl darwuza egem uşunday. Sebep aborot bolat da. Jerde oşonto emek bolsaň, jylda ege berseň, al düşüm berbey kalat da bul. Berbeyt. Bir eginde ege berseň düşüm berbeyt, almaştırıp turuş gerek de kıskaç. Bu darwuz özü 90 gündük bu. 90 günde pişat. 15 aprelde ekkemin. Mına bugün üze 90 günden aştı. Men 2-3 gün boldu üzgönüme. 15'inde üzgönümde. 90 günde pişat da. Düşkön günden başta hesaplandı da bu. Polyadan bağlap ketkenleri var ya, alar gelip arzan sıraşat da. Diýkandan arzan sıraşat hem bu. Tuğru gelip kalsa yar kıl deyim, kebir alıp satarlar jакшы ele bağlat, anan beri versin, anan kebirler
өте төмен сурайт, анан бербейсиң да алып чыгып анан сатышка туура келет. Баягы мындай эле полияны баалап бергенде эле ой келди, өзүңө эмеге эсептейсиң да, баягы расходун эсептейсиң, анан өзүңө канча калат, анан ыңгайлуу болсо беребиз. Анан өтө төмөн сураса бербейсиң да, кой өзүм эле сатам дейсиң. Алар деле зордобойт да, мейли туура келсе бериңиз дейт. Анан бербейм. Кече деле келишти эле, өзгөндөн келишкен эле, порталерме келиш. Бардыгын өзүбүз алып кетебиз, үзүп. Төмөн сурады эле бербей койдум. Канча сурады? Бир 60 сурайт, 60 000 берели дейт да. Жок, бир 15 күндө уже бүтөт да могу. Бул тез эле түгөнөт да бул. Мына туруктар тез эле түгөнөт бул. Андан кийин кара дарыз эксеңиз билбесизби? Жок, андан кийин болду уже ушул боюнча ооруп жыйнаштырып алабыз. Анан күзгү айдоо кылып коебуз. Тоңдурмай деп коет, күзгү айдоо кылып коебуз. Болду, жер дем алып жата берет да. Эмди жылга чейинчи. Чөбүн аласыз? Чөбүн ооруп алабыз. Ооруп туруп пресстеп алам. Малга тойт да. Жолдо эле көбүнчө, ошол мен айтып атпаймынбы, баягы дүң баа алып кетем дегендерге туура келбей калат, анан кой дейт, мен өзүм эле сатам жолго алып чыгып дейм, мейли деп кетип калышат анан. Айтып атам, ошо көбүрөөк эгилип калса, зонадачы, зона эмес, ош деп коеюн, көбүрөөк эгилип калса арзан болот да. Азыр быйыл көп деле арзан эмес, көп деле кымбат эмес, ортоло болуп атат. Азыр ушундай бүт жерди мен айланып келем да, машина менен айланып келем, сурап. Ну, Кудайга шүгүр эле. Мээреттин ат. Шамалды сайдан келгендер бааны түшүрүлбөйбү? Жок, Шамалды сай мындай да, бул Шамалды сай бизден мурун 15-20 күн мурун бышат өзү. Биздики бышканда ал Шамалды сай токтойт да. Эл деле билип калды да, Шамалды сай дегенде уже жебей калышты да. Мына биздин окшо Кара Суу районбу деп коеюнбу, ушул зонанын дарбызы алды бышканда эле ал жактан алып келбей да калат, баягы коммерсанттарчы. Өтпөйт да дарбызы, уже жебей калат. Себеби биздин дарбыз чыккандан кийин эл билет да. Местный деп турат да, местный монополия дейсиң. Анан Шамалды сайдан алып келип көбүн сатса, жолдун бойлоруна коюп. Эми азыр токтоду, Шамалды сай уже болду. Ал жакта азайды, бирок эми алды өздөрү жакта сатабы же өзгөнгө алып келип сатышабы, бул зонага алып келбейт да. Кара Суу жака ылдыйлап келбейт. Аркан көң салынат. Мен айтпай кетипмин, көң салдым. Мен 2 жылдык көңүм бар эле, көң салдым. Удобрение деп коет. Органикалык удобрение, эскирип калганын салсаң жакшы да. 2 жылдык. Эмненин көңү? Малдын көңү. Малдыкы эскиргенде жакшы болот да. Ошо туруп мен бир жерге топтоп коем ошо. Чырмокту биз дарбыз түйгөндөн кийин эме кылбай отобой эле кое беребиз. Себеби дарбыз түйгөндөн кийин дарбыз үстү жабып калыш керек да, күн жебеш керек да. Салкында турса дарбыз жакшы чоңоет, анан жакшы дагы агарбайт да, сыртычы. Атайын кийин уже тазалабайбыз да. Мына чырмоктор өсө берет уже болду. Бул бышты да, эми үзө берем болду. Мага чырмоктун мага азыр зыяны жок, кайра мага пайдасы тийсе тиет. Себеби мен малга тоют кылып ооруп алам мунучу. Ооруп туруп пресстеп алам. Эми дарбыз ширин болуп пишти, эмне кылыш керек, эмне дары салыш керек? Основной органикалык удобрение деп коет. Баягы малдын кыгын, койдун кыгы болсо андан жакшы. Баягы химиялык дары салгандан көрө ушул малдын көңүн салса ширин болот да. Анан жашында аз-маз берилет. Бербесең азыр жерлер бүт арыктап калган да. Канча жыл болду, 70 жылдан ашык бул жерлер иштетилип атат. Эми ушул азыр дары бербесең да мындай түшүм бербейт да. Дарбыздын
Пышканын кантип билесиз? Мисалы үчүн мына дарбызды көрбөйсүзбү? Бышкан өзү өңү деле агарышып калат.